dudon mi nu le pa ule Nawpaw kanak thau tha mo chin info in nan kut kan lau kai tuini thong ni kul hluan ruk mei ni kul hluan nga tlong kai ni khat zinga chun Sagaing Katha a Ralhrang hlei thuman thi an Hriamhrei an Lonsak Mandalay Fala Pakhatin Mipa kau Suakin Ralkap dingah a Zuar Theu Taningtharri Ralkap parok PDF Kutah an Peo Rakhine Kuat Phangin Ralkap pahni an Tlansuaki mipilama an leto Rakhine lu Tumin Mintung a Ralhrang a Thawngtel an Nawpaw Mindat le Kampalet a Vanzamin bom an Thlak Rero Kampalet hun Nawrtu Ralhrang polan talbuai Tapieni Raltlan mi som nga lai Ralhrang in an kai Matupi a Vanzamin voikul kiang kap bom a Thlak Kali si ay in le thilri hun phurtu Ralhrang pol Hakha an Hmuak Hakha si pok suak Ralhrang pol zau kho an thleng Falam khopi sungit long pali le khote som nga a tlong an on thlang ning thu Ralkap council in an real ti thu thang pol kan run thanding kan thu thanga chemteng in ngai sak dinga klau som Katha le naba karlak ka ok naka Ralhrang hlei thuman thi an Hriamhrei an Lonsak Sagaing ram then sung Katha le naba karlak mi malot khokyanga Ralhrang Ralkap pol le KIA le PDF tang rol pol mei ni kul hluan thum zinga an ka poi Ralhrang Ralkap mi hlei thum nakin mallo an thi hlaya an Hriamhrei pol an Lonsak Moto pathum khat thep thapi katai si naba lam fe Ralhrang Ralkap chu lam lakloa KIA le PDF tang rolin an raknam bomin an moto an rakpoi chui hnuwa mei thalin an ka po chem chaw Ralhrang lam mi thi thei fel mi hi hlei thum an si an operation kolam khal an tek vai thu drone jamar mei thal le an Hriamhrei rak phur mi pol khal tan zel zelin an tlan siai KIA le PDF polin an laksak athai sun mei ni kul hluan lini khala Katha le naba karla ka hin ka ok nak a thleng lai tu rong hi kachin Sagaing le sian karlak bamo wemo indo ji le pha kan ronga an ka porerau Mandalay Fala Pakhatin Mipa kau Suakin Ralkap dingah a Zuar Theu Mandalay khopi nu naw pakhat chun online sin Mipa pol du thua simi alengi tongo dingin antonok nak ding mun atiam hai chule piu so thi pol nena amipa pol rat nak ding mun asimi Ralkap dingah an rak kai Theu Voice of Mandalay run ngan mi si anu naw min chia cho atar lang law hinu hin hiti Mipa pol akai ter Theu ronga hin piu so thi pol neni sin paisa tam zet a hlo tui mei thlatir khala khan Mandalay phun sang tlong kiang lamjin somsari pathum nak le somsari pali nak karlak sangdor nak tlara khan kan tonga ding tin kumkul hluan ngami Mipa pakhat atiami piu so thi polin moto thoirak bo chiain chupa cho an kai Taningtharri I Ralkap paruk PDF Kutah an Peo Taningtharri ram then Taningtharri peng kamalain khwai light infantry battalion zangale somnga pariat naki training athwa ni nak kai re raw Ralkap tharmi parok chu mei ni kul hluan thum nia khan ral thuam keng lo an kut long in an Tlansuaki miai district PDF battalion pathum nak pol Kutah an Peo an parok hin khan khami Ralkap dingi kai mi an si zana athup thliten an Tlansuak tia miai district PDF battalion pathum nak chun an thuswa an tarlang Rakhine an Kuat Phangin Ralkap pahni an Tlansuak Chin ram le Rakhine ram Theu Rero magui ram then pakhu khu khopi I infantry battalion zani somnga pahni naki Ralkap pahni chu Rakhine ram Ralhrang an Kuat Phang ria mei ni kul hluan khatle ni kul hluan thum nia khan an Tlansuak Khabrawan pakhu kui mi pe Ralkap polin rak Hmuakin anak run tia thayasi Rakhine ram lu Tumin Mintunga Ralhrang a Thawngtel an Nawpaw Maguiram then Tayat district Mintung peng sungi an hun sek kholmi Ralhrang Ralkap thong khat lenglo la ke si zali rong chu mei ni kul hluan thum nia khan Rakhine ram lu Tumin Rakhine tlang tlon ri I piang khwa a an thleng Rakhine saklam chin ramisi nordingi Ralkap a Thawngtel an sek khol vek thau khin Rakhine ni swalam maguiram then Mintung peng sung khala Ralkap thajang a Thawngtel sek kholin nam chil antum chuhlaya akhat lam tipi thon thum lamisi khalin kiralkap tiralkap le thlunwan Ralkap pol thon Rakhine ram chu nasatuki chil tumin Ralkap council tu hi tan a kho re raw Mintung hung thleng Ralhrang Ralkap pol hin
Mintung khoi le nak in pia hawai zar pukpi le Hriamhrei ziang mazat an ret an reson pol chu phongkit longa an sek tol sung mi pi an thla phangi ral tlan an tamzet Vanzam le pukpi la ki si ral ring chiao ding in le chak khai rang ei in le si vai tim to chia ding in tayet le Mintung karlak zin zo ri lo ding in tol sung mi pi Ralkap USB e chun mi pi theiternak an nei Mindat le Kampaleta Vanzamin bom a Thlak Rero thong ni kul hluan ruk kum mei ni kul hluan lini zan na ji hlei khat le minute somli pariata ni pi roi si hung zong jet fighter in Mindat khopia bom a thlak chui hlan te te na ji hlei khat le minute somli panga khan Kampalet khopia Vanzamin bom pahni arak thak chuti boman thak nu reilautea wai thol Vanzam hung zongi reson phun pol ahung thak mei ni kul hluan thum sim lam khala khan wai thol Vanzam pakhatin Mindat peng sunga reson le Hriamhrei arak thak rero mei ni kul hluan li Zing wang hlan na ji pakhat le minute somli pakhat le minute somli pariata YAK 130 jet fighter Kampalet peng sunga bom arak thak phone Kampalet hun Nawrtu Ralhrang Ralkap pol antal boy Thanglam chin ram Kampalet peng sung hun Nawrtu Ralhrang Ralkap pol chu so le Kampalet karlaka Vanzamin reson tumli an thak thlang an zum vekin Kampalet peng sung an hun Nawr theilawi dungan sip kir thul an tha jang samukhom salin an hun Nawr kir thul Theu Keralkap yan hun Nawr thei khot lo ruanga Vanzam le pokpi an hoina sading tia fiangi Ralring te chiao dinga tol sung mi people an sim thano Kandong te Fala mi hung sau ve Ralkap council poli uite bau thei tak chozo u ti Mipa chun Facebook a Kampalet khopi kan la fel zau thantar khalkan tar via via zau tia arel amoni chin dau thlengnak thu thangram pakhat chun khuyen lak lam Kampalet khopi chu chin thantar hnoya lai si tia arel Jabini ral tlan mi som nga lai Ralhrang in an kai Pung tong tlangi sin yo mun ram so peng sunga Ralhrang a Thawngtel an hong sawi Japin kwan hung thlen ronga khosung mi pol chu an sahim nak rang ralan raktlan mei ni kul hluan ni zana khan ro tak zet laka Ralhrang pol kham lakan luti tol sung mi Raltlan mi som nga an kai an mi kai som nga laki nu naw hrek kha chu an swa zau pau pengisin yo mun ramahin moto somthum pariatin Ralkap a Thawngtel an hung luti chupol laki Ralkap zathum le moto pani chu mai hruaya thain mei ni kul hluan ni zana khan sopeng ni swalam tapin khwa an lut moto somthum leng lawi khati andung hun thlun tu Ralkap za sari rol chu mei ni kul hluan li Zing wang peka khan pung tong rong an hung thleng ve mei ni kul hluan li Sunday zana khan tapini sin Ralhrang Ralkap som ruk rol lam sial ding an anak fe mai teri mei ni kul hluan ngani rong chun Mindat thoi sango chau thu khopi pokpi battalion zathum somruk pariat nak an thlen zum tuitum chin ram thanglam hun Nawrtu Ralhrang Ralkap pol rakham dingi ralmai pok sok ding CPU CPA Ralkap pol an fe so zong motopari an tau thep nuwa upa pakhatin thla cham sakta hai Matupia Vanzamin voikul kyang kap bomathak mei ni kul hluan li zar pizinga khan chin ram thanglam Matupi khopi le akim vela jet fighter le Y12 Vanzamin voikul lai bom an thak tia tol sung mi polin an rel Vanzam tum mun pali rauri tera u magui siante ni piroi ela Vanzam tum mun ti polisin jinglam naji pariat le khoi luan rong si khan parha le khoi luan tiang lai na sajetin bom an thak chem chau chuti voikul lai bom an thak nu khala Y12 Vanzamin Matupi khopi kyang kap a hel re rau ti se Mindat Matupi le Kampalet pol hi thanglam chin rami mun poimo an si hlaya Rakhine ram thoi ti rol le jiangkim sanok nak a si ti thein Ralkap council hin tuini za sung an malak nak dingi lauma pakhata ruatin lak nga teng bei sein tan an kho na sa kali si ei in le thilri hun phurtu Ralhrang pol Hakha a an rak Hmuak mei ni kul hluan khat nia kali khopi sin Hakha a chawza na tuan pol Ralkap operation kolam le ei in
lamjin to nak che thilri hun phurtu motopol chu Ralkap Council noi Chin State achauza Thawngtel pole halkhai khonu khopa rek khatin parthi thon anak Hmuak halkhai si pok suak Ralhrang pol zawkhua an thleng halkhai si moto pathum thoi pok suak Ralhrang Ralkap pol chu meini kulhluan thum zana zawkhua an thleng azan zanin an felani nipi khwa an riak hi halkhai si operation kolam suak Ralhrang Ralkap pol hi jiang tiding an si khuitok panding an si ti thai hlia asiri lo falam khopi sungi tlong in pali le khote tlong in somnga a tlong an on tum thu Ralkap Council in anrel Ralkap Council in falam an control nu achauza na ton nan CDM rek khatle an sung ko pol tol sung mi ral tlani mundangi beu rek khat falam khopi an lut sal zau meini kulhon thum zinga khan falam khopi sungi suak thon tlong high school number pani nak chu a ceiling le adipun pol an thleng hi atha ka ni tlong in building hi falam khopilak operation laya khan Ralkap Council Vanzam bom an Thlak mi se falam khopi sungi tlong in pali hlaya khote som ngai sin tlong on in rong dila sitia Ralkap Council lam chunan rel ohizatin kan du tok ri phot maiding achem tiang in ngai sakronga kalong oi ngai chin en fo du sakiarak ngai tu upat mi nu le pa ule Nawpaw nan za ten ni man nom sun tha chiao lo